Toong hai siya po kamera dong. Hai. Hapor pas sedang ya video yang saya jawab belum tu? Banyak channel. Ya, lebih kuat pengini saya jengkeran kisah hot kenya sekolah seperti. HP ini mau berit pula. Oh, mana? Ni pet. Ni ke beridat dikena. Sini jaka baik kemudian Di bro. Besok lo ni sus. Ya nanti ya ini PC tinggal berkeriat sudah sport. Pet. Ni kan ni kadiga riat ba riat san. Pilbak klang ni lah let. Ni. Wow, jadi trim. Jenis ear. Oh, serap lagi mal. Oh, kumut ni sini te panang per. Dum lo kami te habia tingki pro. Ni. Pindalong ko ni PE dah mau na jerong ni de. Sebenarnya apa dah kali. Oh ni lihat long avatar. Ni gelum. So perlok betas ni ya here no shapin ursla. Layak lingga gelenti ke bakhuru kram ke babon ba tementak lah syais ni yang ni. Betas ni relate siapa Riwar College Jaka ke ba pun ki samla pule ki dan hak tu Jaka betas ni kedai kita ke World Entrepreneurship Day. Kesini baju rakhe kerpang na bata jongki basengkam lejong. Tiba ke hot nang ya betas ni ban yo ban lake banai jengkren ban ai museum ya ki kena kedai Jaka. Dan dia bagi Bapak Jeff di dan lang bagi ya. Yes. Sang no begini ya. Lipitnya orang kadang isin ke baar bentar ni koi peruslah pilih. Sepedi video menukut ngin ya ya kendu ki perlok kangteng kendu ya ki kena sama puli perlok kai. Sedon ni Bapak Jeff behind the camera and sering sepni hai ki ke perlok kai. Sepedi video ada menukut. Mentang ila poin ni po penuslah. Bang step padon gi iru dan ya kenja jarjar mahangno don ke Riwar College. I don't know where is the Riwar College. Itu 5 seconds. Ida ni but nong ikai jong ke Riwar College. Ibala khot snow bhai ya syakani ke Jaka mentsa ke sini ke disno. Come on. Ini disar Champang Tensong we ini kiba ya it perlok ba bagado siya ngalog para ni bis no mendera Gede. nilai helang nilai ya bam jalang nilai ya bun ki ini baba amjai lakla usar jong kari war nice itu batai sih ka program yung bas ni syam kadai sapang bopin wan ai jing keren kendet jing pensai sapang ki kena jungi mo di college kam tambe abede bat ka rukum sengkam sengjam ke menta tang ka jing puliru jenjarem te don kam bat ka skill kendet te pila don skill de mo kat kum kucing ya tinti jungki te ko akin ba pin share lang lem se kina yo la se gidon katukan ni mo ki ba na ka jing ai tok jungpi kin lang riwan riu ke hadin bagi pendep ya degree jungki Mungkin kena degree ni 11 12 dan degree jadi BA okay laibun kena labun pi labun kamu cuba habis yang stage lo stage be hai ngana buat classroom hall ni tera lain phone keset dah bro menurut kamu kasut bila one chili with preparation gini dah Oke. oh di nice oh kini Riwar College ya itu sih dapat itu besar ni nice hey penuh lahir pada ni cakap very nice best part sun beneng kam shit kam sa yo biang lah pangap lah
Ya, ya. Ya betul. Mentah iba Fernandes bakun mah yang sim interview cah ngilipet sport. Man kapor banga nga late rendering video te nga jukran ki brio banga jupni ru yaki ko mga penipi ko ne menta ti kani kade ka rukom ka ba compare kniat ka ba mchwa ha kapor joni berang dan di diwan di ditu ninjui ki ne ni brio ten re menta pa kala pair kala shai i bun ba ki ye pani lala ban china video kumni badan peniru ka perthai ti man banga leng nga jukran hani rukom parlok film kumnu ngalan ni Bolivar College bat kini ki samla pulih ni babun bang ki bayawan mas keleng to ka snong ni basgai enani hi biawan ni than la lingkop dan kita doki dan dan tiga mot piawan ni kinti basgai dai tiga kani ni kadai ka college samni hapo Bolivar College kebangi yo bani wan menta yo bani keren menta la ar kenta la dai bapni pi kinong pe ti pilayangnya lalu ka podcast ti henre yang sini keren ya special tangi kini. Lebih semua lah dia. Ya. Ya lalu dikwa kami ni jadi keren kibangi kibanga kanu itu ibi di sakhat kenya sekolah jampi. So kani kadi kerukom banga ngajulek banle video. Toh, kan batai pi hakani kerukom baka Bapila banyo jingsil di mana YouTube ngai tu pi mana banyo jingsil di YouTube ni kada karukom yo jingsil di YouTube kada pay per view man baki pengi video man baki beri kita yo bisa menu bakwa bisa ti kada karukom pengi lani karukom sna bisa ka compare bomutang na kamar tia la joru pilala sna bisa na pancana kan Pila bende bun bagi ke memang kani kejuk na tak nak sawi pi mene ba ki opportunities ki kabun ta sawi ki labun ba kanu war be sawi ki bustanan de kan bustanan de football football oh yes kirang ni football ka khwai karep bustanan bende shalom sawang bende rep standard sudah tamo pi ni khwai ro pi Kalek kai ini keluar ini, tu biar mah. Tu mustalat shang. Tu mustalat kia. Oh, kia dia pun mah. Gini biar. Tu kalau si pun lebih long honest mah dia tu. Pidin ni, bah kanu kau pilih sekolah tenat ni. Mentah pilih pun kanisan dalam social media. Lah kalau ke kuai, lah kalau ke rap, lah ni ke tiar. To kelinga o kumno bang dakatya to kumno dakatya start to fitem ne nana ngas tayo pi nomor bang ya deal bha ber ke marketing kumanong no marketing ke memot bangi promote ba ya bon ma ki ye fitem ne nada hab ban market ya pi kum iwe ni influencers ni ta influencers ibastala mantia fitem ngan lecture knowledge is good company. Knowledge is sleep well company. Bangan paniki ki mattress choki. Nalomba, idari may influencer, gusto na bahawag siya. Sponsor yi di ki mattress, ba impression ki mattress choki, ba intia. Diba man ka po ba intia? In ke, in review ke, the best name ka intia. You see? So that is how social media works kan. Itu Ti lalu ko aban le ban test yu kumut ban karate kata ngawla ban ay musim. Taman ri labi ko aban le ro compare. Tani kada saya. So this is the social media generation. You can do anything and everything through social media. Itu tinatagada labi ko ban nang ban le social media ken mau pidon ya ke hati jumpi mentar mobile phone dari kuat sedang social media pi haban nang matsutu ayu pi kwa banle nai kwa ban pertu but ki brio le ke pi kwa banle
Ngam ong hiru ipi batuk i no i jing puli jong pi. Ndre teng dak jing puli jong piru pilam chma konten. Dan ring jong pi balik VDC dia. VDC pilih lagi baking ke dia. Mushroom na taki dia. Beekeeping jong bisa sini dia kat ya yo ha. What if nada pishna content halor beekeeping benringap. Nada pipeni kru kumringap. Ndita bertengi kru kumringap pidero hingap lima social media. Reward college special ya keteng ha. Mushroom. Utit reward. Ni subang. So kung kita kiki berbila berle. Even your studies can be fun. Berbila isna content. Tong nombring lur berkhait Philip Shah dia. To ong hai Shah po kamera dong. Hai. Kita start lagi nih. Hapor pas sedang ya video yang saya jawab belum tu? Banyak channel. Tong si kenu sespangap. Long share ya kat tifin jang ngadon tang pan bat jalik. Ti ini iwan ra ong sim 3 menit. Aga chatni juga nih ong mat so sha ngam patu so sha. Isde yo so sha. Oh yes. Isde ini ngam patip ba long ban sde ya so jamu. So jamu mo long ban sde bang ha ban sat ni mo. Datang kita ke. Thank you. Chrisbun. Chrisbun session lingon kedua nomor 2. Kemudian beliau semua nak syukur jualan ni, yang bersyukur. Pero Chrisbun ya kapor kejongki session Chrisbun session yang kini kau opportunity berpiai. Chrisbun di luar college kena hikai baru kau berkantam ye pi kena di banyak bahkan di sini kendu jongi kenum deh ka bandingkau maka khadro dengan yang share dengan syakmat dan kata Chrisbun sejarah dua Chrisbun. Like, share, and subscribe. Ya kan? Dah. Kamjam deh. Kamjam deh. Nak berlatih raja rasmi pun. 1, 2, 3. Like, share, and subscribe. Ipalok ngilai apa sebekut jong kini video ngilai adap nang ni Chrisbun sa Syam Baba Syam. Yes. Kerja invitation jom pi. Tinggal yo Shibun ma ki mentoi ki kena ru ki la muja ngir lai muja. Ba Jeff niru Very muja. Kemas ke bebas. Tengah jong ki kena student jong riwar hang ni riwar college la yo chandur Shibun ma. Shibun riwar college ngi sai Syam pi we pakapor. Bye. Ma. Thì khi khana ki belong open bha ki start ki salak thì dalong kumi tu start bha ban wan Tang miss ya pi. ha kino oh miss momes ya chalo ni anya ti signo me pi we ba video por lok Chrisbun ba Jeff ba ring video la Chrisbun ba Syam ba la khoti invite ni sini jaga Chrisbun ba perdi. Insyaallah.